Nithixo. Hayi mama. Kwenza ngubani? Malume ngicela uyingulube. Things under control. I listen old. Zach, get the fuck off here. Kuyo yonke into oyenzayo kungayeki undiphekela. Malume ke uthanda gqitha ukuphekela. Ngifuna ndihoye yena ndihoye imincwadi but yazi Because the girl go to the school is in to grade 12. Do you understand me? When you busy with him, you busy with him. You, malume. Uyivile laa nto bendithetha. Hayi man kame wena uthe. The fuck? Sonde lapho. Sonde lapho. Moja qala. Yo, awona malume uzotya into kuyo namhlanje. Yo, kwami lami ngathi imigidi. Ngulula kanye umalume lo. Ayotha. Ngiyangala. Uthini? Singaphinde sibonane. Utsho nini? Hayi ma. Yeah, yo, Angela, yeah. Okay, yeah, here some next, yeah. Ngibhalele next year wena. Okay, I appreciate your respect, man. Yeah. Thanks, I appreciate that, Uncle. It was fun, man. Only man. I was there at college.